pero meron pa. Kalahating minuto pa. Ay, show. Close fit. Ano kaya sabayan natin? Okay. Eto. Di mo ba ako? Di mo ba ako, Basti? Ayaw mo. Gusto ko lang magpa-video kung nakapang-workout ako na outfit. Pero kung nakapang-bahay. Close fit. 2 beses ulitin to ha. Side. 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 Next. Ashara. Next. Side, center, side, center, side, center, side. Okay? Ready. Side to side first. Okay. Dito lang? Okay, ganon. Side, side, Sige. side. Ay, ganon. Isabay niyo yung ano yung, kasi dito yun ang obliques. Ready na. Ready na. Tapos side, center, side. Ay, wash. Ready. Ready. Go. Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Side, center, side, center, side. 1, 2, 3. Perfect. 4, 5, 6, 7, 8. Prepare. 9 and 10. Twist, twist, twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napapag 7, 8, 9. Side, center, side, center, side. 1, 2. No, 1, 3. Ay, grabe, ang sakit. Oh, dito, di ba? Ito sa akin. Tigil tayo. Masarap sa napag kinapos natin. Ay, hindi. Aray ko po. Oo, di Masakit ang dito ko. Ay. Diyan nga. Dito, Dito dito. sa upper. Sa ribs. Obliques. Wala mo, madali na. Sana sumasama niya ako sa sayo mo rin. Paano kaya pag nagano ka lang? Mag-soft drink ka muna, din. Breathe. So, siya na ka pa outfit talaga ng exercise. Parang nasa Pinas na mag-aerobics ka, din. Napawisan. Kasi dun sa plaza namin lagi may nag-exercise, dance exercise. Matiguhan lang. Ganda-ganda yung mga staff. Sabay-sabay talaga sila natin na. Football run tayo, kaya. Sa football run, tina-target calf muscle. Ito. Ako na laki. Tiptoe. Lang naman eh. Tiptoe. Tiptoe. Okay. March. Straight. 1, 2, 3, 4. Tiptoe lang. 5, 6, 7, 8, 9. Speed. 1, 2, 3, 4, 5, Tiptoe lang. 6. Tiptoe. 7, 8, 9. Speed more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sarap yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last 10. 1, last 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and breathe. Dalawang exercise na lang. Ba't baligtad? Kaya nag-exercise ako lang masyado nakakapagpulog. Hindi naman siya lang ate. Nakakatulog. Hala. Hyper ako. Hyper ka. Adrenaline rush.